yora cash warikisi warya cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari. Twaguhamagaye ryari? Kuwa gatatu byari byagenze bite? Natsinze. Wari watsinze gute se? Sobanurira abantu hano baba bakeneye kumenya bahereze nawe kwibanga. Nashyizemo 150 ndakina inshuro imwe nimugoroba barampamagara. Wakinnye inshuro imwe yonyine baraguhamagara nukuvuga ngo uri mu gihembo kihe cy'umunsi cy'icyumweru? Cy'umunsi. Ubwo witeguye kujya muri kano kazi k'amafaranga ukayora 250 byuzuza 500. Yego nta kibazo. Okay, uri tayari? Tayari. Igihembo nyamukuru miliyoni 20 ntucikwe nawe wa rimwe kabiri gatatu yora kugitanu wahinduka miliyoneri yora cash hey yora cash hey yora cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka yora cash kugitanu wahinduka miliyoneri yora cash hey yora cash hey yora cash warikisi warya cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango. Nkundimana Jean Remy, bimeze bite ko mbona ufite cash ahangaha ufite sheke guturuka muri Airtel Tigo byagenze bite? Narakinnye ndayatsinda. Okay, wari usanzwe ukora iki Jean Remy? Umushoferi. Hanyuma kubutombo ya mafaranga bigiye kugufasha iki muri gahunda zawe za buri munsi? Ni byinshi cyane, hari ibyo nateguraga kuba nakora nkabura ubushobozi ariko ndabubonye. Okay, hari ibyo wateguraga kuba wakora ariko ukabura ubushobozi, wabitubwiraho wabituganirizaho n'ubuhamya nk'ubundi? Numva mfite umushinga wo korora inkoko. Jean Remy, gira ijambo ubwira abadukurikiye ndetse na Airtel Tigo muri rusange, nirihe jambo watubwira? Ijambo nababwira amahirwe nagize nabo bayagira, ni bakine bakanza akanyenyeri 155 bakizemo 150. Urakoze cyane Jean Remy. Uwo rero yari Jean Remy, turi hano ikabuga, hari n'abandi benshi bagiye kuyoragura amafaranga yabo. Wowe udukurikiye kano kanya ntucikwe, iminsi iracyahari, komeza wikinire, hari igihe uyu munsi yaba wowe cyangwa ejo. Nababwira iki rero ni Airtel Tigo yora cash. Itanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo yore cash na Airtel Tigo. Andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubona amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi, miliyoni 2 buri cyumweru, ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri. Yora cash hamwe na Airtel Tigo, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda.